Rero bakunze basamuzo simbanje kubasuza neza ko bameze neza. Bibutsa kandi subscribe, like, share na comment kugira ngo ukomeze kubona amakuru ku gihe. Airtel yatangaje uburyo bwo guhamagarana hakoreshejwe internet ya 4G. Sosiyete y'itumanaho ya Airtel yatangaje uburyo bwo guhamagarana bwiswe Voice over 4G VoLTE hakoreshejwe murandasi y'ikiragano cya 4 4G aho ku buryo busanzwe bw'amayinite bukoresha 2G. Gusa ntabwo ubu buryo bukora muri telefone zitwa karasharamye cyangwa gatushi, bisaba ku muntu ugura izigezweho zitwa smartphone byibura y'amafaranga 20,000. Kandi muri Airtel zirahari zitwa Imagine ziza zifite 4G Lite. Ni uburyo bwari bumaze igihe gito bukoreshwa, ariko abayobozi ba Airtel n'inzego za leta zishinzwe ikoranabuhanga babutangaje ku wa kabiri tariki 19 Ugushyingo 2024. Umuyobozi muri Airtel ushinzwe amategeko Rugambwa agira ati ku bantu bafite telefone zisanzwe zitwa karasharamye ntabwo bazashobora kugera kuri izi serivisi. Izi serivisi zigera ku muntu ufite smartphone kandi zifite 4G Lite muri zo. Ni ikoranabuhanga ry'igihe kirambye. Umuyobozi wa Airtel mu Rwanda Emmanuel Amezi avuga ko iyi serivisi yo guhamagara ukoresheje murandasi ya 4G ihendutse cyane, kuko kumara isaha uvugana n'undi muntu ngo bingana no kohereza amafoto 5 kuri WhatsApp, aho ugura bando z'ibihumbi 3 cyangwa 5,000 cyangwa se z'ibihumbi 10 ukamara ukwezi uhamagara wandika message kandi ukoresha murandasi ya internet mu mirimo itandukanye. Amezi avuga ko mu gihe umuntu aba arimo kuvugana n'undi bahamagaranye kuri telefone, murandasi ikomeza gukora nk'uko bisanzwe ku buryo imirimo yari irimo gukorwa idashobora guhagarara. Airtel ivuga ko kugeza ubu hari abafatanyabikorwa bagera ku 7,000 bafite telefone zigezweho zishobora kwakira itumanaho rya 4G VoLTE. Iki kigo cyihaye intego y'uko mu mezi 7 kujya ku mezi 8 ari imbere nta telefone ya 2G karasharamye izaba igikoreshwa, kuko ngo iminara yamaze kuvugururwa ijyana n'igihe ndetse hanongerwamo indi igera kuri 200 ku buryo itumanaho ryabo ngo ryasakaye hose mu Rwanda. Amezi avuga ko ibyo bikorwa byashowemo amadolari y'amanyamerika angana na miliyoni 60, akaba ahwanye na miliyari 84 z'amafaranga y'u Rwanda, kandi ko ibigo by'imari byasabwe gutanga inguzanyo zo kwigurira ibikoresho bikorana n'ikoranabuhanga rigezweho. Umuyobozi mu rwego ngenzuramikorere RURA ukuriye ishami ry'ikoranabuhanga Charles Gahunga ashimira Airtel kubera ko guhamagarana kuri telefone hakoreshejwe murandasi ya 4G Lite bihendutse kandi bifasha amajwi kugenda neza ayunguruye adacikagurika. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ikoranabuhanga na Innovation Yves Dukunda avuga ko abaturage bakeneye kumva neza no gusobanukirwa ikoranabuhanga bagenda bagezwaho kugira ngo ribafashe kwiteza imbere. Iradukunda ati nyuma yo gutegura ibikenewe kubona ibikoresho by'ikoranabuhanga hamwe no kugira abaturage bagomba guhabwa izo serivisi, ibyo bigeze iki gihugu ku iterambere. Uburyo bwo koherezanya amafaranga bwo buzagumaho uko bisanzwe, ndetse umuntu ukoresha Airtel Money n'undi ukoresha MTN Mobile Money nabo basigaye bahanahana amafaranga bakanze akanyenyeri 142 akanyenyeri 1 akanyenyeri 2 urwego. Airtel ivuga ko kugeza ubu itumanaho ryayo rimaze gusakara hose mu Rwanda ku rugero rungana na 95%, aho abaturarwanda barenga miliyoni 2 bakoresha imiyoboro yayo. Rero iki ngiki ni ikintu cyiza Airtel ikomeje kutuzanira. Yatuzaniye phone, none ituzaniye n'uburyo bwo guhamagarana hakoreshejwe internet ya 4G. Ni ibintu byiza bizatuma igihugu gitera imbere. Rero yanga akaba ari amakuru yo ku Samuzo TV. Bibutsa kandi subscribe, like, share na comment kugira ngo ukomeze kubona amakuru ku gihe. Thank you.